agtrabaho yu Tarimaanan nyo ti agtrabaho. Masapulan na pintas ti pan nakaramit ti balay may. Ayabamaw, nagiti karpenteraw, piling, tamangandan. Ay na, madamdamapay. Naladaw da asimrot. Iso amaladaw damat ang amangan. Anya? Ay na, kababain, piling. 10 minutos mutla naladaw da. Uray man, nagkuna nga ni agladaw-ladaw da. Awa na, malugi tayo tatang. Anak ko. Sige, sige. Agawaan nyo ti agtrabaho. Magtrabaho tayo daw. Di kayo kumanita dito. Madamdama pa'y tipangan. 10 minutos pa'y. Piling. Nagpauitan ni Manang ti kwarta, tatang. Way, nairwar ko pa yun Itad ko ti sweldo dagiti nagkarpinteraw. Yagyaw, ta siya kung timangtad iti sweldo da. Ha? Ta imbagak asyak timangtad iti sweldo da, tatang. At to iti sweldo, sitaw. Bilang no adda reklamaw, ibaga madagos. Nay, kurang sa iti limagasot da ito'y piling. Inlista ngamin tinaldawak. Da ito'y ti papel anang ilistaak, nay. Kita. Wan, gamin kisay ko, tinamin adwa pa nagpunggam itikinan mo nga inapoy kansidaan. Ha? Kano kasdi nga agmerienda ka, agdubli-dubli ka amangan iti hotcake. Anya? Kano agsakit ti tiyan mo, kat agsiar ka. Nagbuslong ka nga gusar iti danog. Dua at timbati pag flash mo, ta mabarado mo ti baul mino, kas di nga agsiar ka. Ta nagadumot nga minti kankanam. Anya? Inkisay ko amin dagita. Ti kunam siguro sa anak nga agpalpaliiw. Piling? Ala, mabalin mo ti agawit. Ay. Ta itad kumati, sweldo dagiti kakadwam, sito. Ala, inayadan nyo nga isirak ti kabarbaro asufa. Tay LCD a TV. Inayadan nyo abagkatan na. Numadadala day ta, bayadan nyo. Sige. Inayadan nyo. Awan, ma'am. Inayad! Awan, ma'am. Ato'y ti kumbuyo. Ala, gawit kayo. Nay, asino tigim matang kadagita, piling? Hulugan na kita, tatang. Anya, adda pa'y mula to'y supata dito'y balay. Kantitibay. Kar-aramit ti balay tayo. Isu-asukatan tayo namin niya kargana. Anya, kit pangalaam nga iti pagbayad mo anak kaw. Kit awan mo trabaho. Kat ni man ang Sonya Binulan mo't ngagpaw iti kwarta tayo. Ay, di kalamaas yan ijay kabsat mo. Dakal tinagastos na dito'y balay tayo. Sana bale, tadakal ti sweldo na. Dolyar ko naman. Ala, tulungan dakit din nga gisimpa dito'y balay. Talaga nga ipadawat mong dagito'y daan asufayaw, manang pilay. Won, silay. Yawid mo dagita. Kung dagita daan na lamisaan. Ay, talagang agsukat kayo iti kagawaan na. Wala, tapno maibagay iti kararami da balay may. Masapul abaro amin ti kagawaan may. Sayang mat no, ibalang may. Iso nga ipadawat ko langan. Ila ko kumangam saanan. Taadumot ti kwarta may. Ha? Ay won, anya trabaho silay. Awan nga raw, manang. Agsapsapulak. Kaya't mau ti agkatulaw. Ha? Ay, una. Asino ayat nagsapsapul iti katulong, manang pilay? Da kami Ha? O sige, kaya't ko, manang pilay. Naimbag nga oras yu, tataandong. Adda akon. Ha? Anyat gagaram silay balasang kaw. Umayak agtrabahon Di mo't inaladak ngagbalin na katulong yaw, tata. Ha? Nay. Pastor kanyo, tatang. Ha? Napintasan to'y balay tayo, tatang. Iso ang masapul nga damotin katulong tayo. Anya? Ala, sumrakan sili. Tarugyamon ti agtrabaho. Adan samot kanon katulong ti kaaruba tayo a feeling. Sito. Ni feeling a feeling rights. Wain, nadamag kumut daytan. Unay kat ti kina feeling na dadya babain. Kung naman no isutibos ije balayda.
piling nga raw. Kunam lano asino nga agsasao da di apilingan. Kaslay so ti aggasgastos di balay da. Kat awan mo trabaho na. Win nga raw. Ay, jak malipatan ti naramid na, Melissa. Inkisay nakaamin na akinang ko ini nagtrabaho kaya balay da. Pinagbalinak pa araway. Anya? Ay, jak tumaulit ang tagtrabaho kadakwada. Nadidigra ka, Melissa. Ay sus! Di kaya agwalwalis, tatang! Anya, nagrugit nga raw ti paraangan. Trabaho ti katulong tayo dayta. Ada nga ro din katulong tayo. Ha? Ay, sile! Apay ka di manang piling. Si kaman ti agwalis. Anyat kukuha maya. Kwa, aglablabaak manang piling. Malala. Inka ituloy interaramida ang balasang kaw. Tasaklatan ti agwalays. Ay saan? Ni Seli ti agwalis. Katulong nga raw. Ha? Mala, ingkay kat agtugawan, daddy. Anya? Anya manday tanga hawag mo kanya kon piling. Daddy! Daddy manen nga. Daddy, tirumbang nga yawag ko kada kayo. Tabak ng tay nga ro doon. Ibagay ko mati awag ko kada kayo tadakkel nga ro kat ti balay tayo. Anya? Alan, daddy, ingkay agtugawan. Agrelax kayo kidi. Agsikawil kayo di ti race. Tan alaan nyo tay kaslabiga o ti kadakkel na apaypay. Taag di 4 kayo nga agpaypay di tirasa. Tapno madlaw abak ng tayaw. Ay na, tila ibagbagam may piling. Kababain anak ko. Ay na, ipadlaw yung madangabak ng tayo. Anyat Sir BJ, doktora nga anak yu di abroad ngay no. Di kay agin jawi. Anya doktora manen nga ibag... Alalaki din, ingkay agtugaw ijayan. Trabaho ni Sili ti agwalis. Ay, Ala, Sili, agwalis ka pa ya, sa kanto aglaba. Wan, manang piling. Madam, kunama. Ha? Wano, senyorita no isaw. Katsarmat tiyawag mo kini dadik. Wano, senyor no isaw. mano ti imbagam asweldo ni Silay, piling. Saritaan mila day ta, dua, tatang. Kut itid mo na ati sweldo na. Tamakabulan nito'y balay anak kaw. No apay mo't ngamin na nagalala ka payla iti babaunin Kaasi mo di kabsat mau. Iso pa paggasgastosan na day ta. Ay na, di kay ka din sumanaw. Yagyon ti kwarta, ta itad kunti sweldo ti babaunan tayo. Daddy! Mabalin ka day, adi nakawagan iti daday. Ay na, sumgarak ang makangag anak kaw. Anya kumati, madi iti dayta. Mayat kit di tapno madlaw abak nang tayo. Anya abak nang asasawa mo't piling. Ay, di ka lagbain iti kasta nga ibagbagam anak kaw. Kitaan yung matngamin ti balay tayo Nagdakkel na balay tibak nang daytoy. Isu nga ibagay tayo mat Kan baliwan yung matan ti panagkawkawisyo. Anya? Agkurbata kayo. Ay, pagkurbatain nak dito'y balay? Amumutya sa anak arumrumur anak kaw. Ay, nagloko kan? Katrumar kayo mat nga minasak paminsan. Ha? Agrubat kayo man kidita intay mang restaurant. Ay, masaduta ka anak kaw. Kinsayang ti kwarta. Siyak ti aggastos. Unay nga danag yun na Ilibre kayo, tatang. Ay, daddy. Ha? Kan intay gumatang iti na pintas abado yo. Ta agkurbata kayo. Ay sus. Di kay akang mat dito restaurant tatang. Ha? Nagbuguak mo tanak kaw. Akut saraken agtinidor kayo. Kababain. Nakakurbata kayong akam kamot. Kit man ano kumaaya. Diyak nga ron mo't na irwam nga agkutsara kin agtinidor. Ay na, ikarigatan tayo ni kababain. Aglanglanga kayo pa'y mag-abak nang. At to'y titinidor. Ay, diyak amo anak kaw. Kut uray gaman yung latan sayo pagkiling-kilingan. Tudok-tudokan yung latan ta si dayaw. Ha? Ala, igaman yung. Taag-picture tayo. Taipos ko ti Facebook. Ay na, mabisina kon. Tila'y paparamid mo makanya ka anak kaw. Ay, agawit ka. Ay, Ni, timakder kayo matan.
ipabalkot mo na itan. Kaya jay balayan ti panganan ta. Ay, umuna ako ni Jerwar, anak kaw. Oy, Daddy! Mabit lang! Nay, natinak ti kurba tayo, Daddy! Manang Piling, kaano ngay ngagsweldo ak? Inton umaya bulan, taawang pay time ko ama pa nag-withdraw di bangko. Kastaman ti imbagamon iti napan abulan. Di ka di madanakan. Tanakabangko ti sweldom. Gulpiyom ton nga alaan. Kasla ornong mumut na. Ay, sa bagay matkit di ah. Won, may mayat ti kasjay. Tamakaurnong ka. Nay, di alahas kamutan piling. Una, gimata nga mamay. Kakaisuna nga damay gatang. Ay na, agasam, nakasingsing amin na ramay mo ah. Duapay tarilaw. Nay, ay na, agsinumbanger arilo ah. Nay, talon sapay takwintas mo. Ay ka, una, kakaisuna nga day gatang. Ay na, talaga apiling kamutan niya. Agtal na ka mamut sito. Oy, dinak matagibasit itan. Taadan maipakitak nga alas ko. Kankas makita yung matibalay may, dakulan. May ibubuga na ako, sito. Saan la apiling mayamanin, akas ibagbagayo. Talaga ang mayaman itan. Anya? Agawid ka noon ni manang mo, anak kaw. Ay, agbakasyon manon. Wait, saan nga agsublay ijay abroad, apaman na makaawid? Anya? Ne, apay ngay. Kasano tayon ngay? Kasanon tigastusan tayo itinal daw. Anya kasanaw, kit makiasawan. Kit dito'y balay, ti pag naidanda iti asawa na. Anya? Dakal, ti karbangan da dito, ita nagtinulungan da gayam nga agnubyaw, tinagastos dito'y balay. Anya? Kasano tayon ngay? Kit agnaid talata dito'y Gamsaan tan amang namnama iti kwarta, di kabsat mau. Taddan ton pamilya na. Kababain mo't Anya? Agsweldo ak kuman. Tagik katakon kas babaon ninyo manang Piling. Ha? Apay nga gikat ka ngay? Agnegosyo ako ta nakaurnong ak meten. Iso nga itid mon ti urnong ko. Ha? Itid mon at ti urnong ko asweldo manang Piling. Kwa. Awan na. Awan maitad ko. Tanausar ko ti kwartak. Ni, apay nga kasta. Las tugan nakmat. Itid mo kit din. Nay, di ka agbog ka wa. Luklukwan nakmangamin. Itid mo ati sweldo. Awan nga raw, nagastos ko. Lukas na nga raw, idarom ka manang Piling. Anya? Ay, saan Saan, sili? Maasi ka. Di na idardarom. Bayang, agdiskitarak iti pagbayad ko. Promise. Maasi ka kumakanyak, sili, ading ko. Manang Biyana! Agpalaba kayaw, kimotaw, baraw? Ay, nasaya atay may kayo, nana aniway. Sumrag kayo Naurnungan ti mo ring may kanitatang kaw. Ay, apag isong arod tiyo o may ikaw. Makamu kayon to nito'y balay. Tarumwar kami, kanitatang ko, mapanagpasada no madamdama. Nakauna ka matgayam dito yan, aniway. Awan, Florenda, ta, umay ko ilabandang iti agama. Kunak no saan ka nga umay, so nga imayak. Kunang mga minidikal man nga dapapanam ita. Ay, sa anak anatuloy, Florenda. Hala, Nana Florinda, Nana Aniway, dua kayon nga aglaba. Tatangdanan kayo, adwa. Anya? Ay, nagastos dua kami, baraw. Awan na nyaman na, Nana. Tinapatag, malabaan na giti murang may. Tani, awan washing machine may, nadadaal nga may. Iso nga anusan niya, ti aggalgal. Ay, awan problema, kimuto baraw. Siya kunti manglaba kadagiti brep kan pantalon ta si kati kamisita, Florenda. Ay na, siya kundagiti brep, aniway, si Kati kamisita.
narigat agalgalan ti brief da. Nangro na ti brief nila kay Kape. Isu asyakon. Siyak nga rudan. Apay aya nga nagtangken ta ulom aniway. Ay pagudwan talang arudan na dagiti brief. Siyak ti brief ni Kimotaw ta si kamot ti brief ti Amana. Anya? Malala. Wanan. Kimutaw, may sa kumalaang titangdanan tangaglaba. Nagastos no duwada apaglabaan ta. Okay lang, tatang. Maminsan mo't lang iti makaduming ko nga may da dito'y balay. Kun saan mo't lang aglaba ti aramiden da dito'y. Agdalos da pa'y, tatang. Agsinublat dala ko ba Ay, saanin. May met no gidan da, tatang. Saan tamo ngamin na masangon ti aglaba, tatang. Kabaelak mo ti aglabay ti kawas ko nugwa. Ay, saanin. Isupay nga aramiden nyo. Agina na kayo kiday, tatang. Ulitag, saan nyo problemain ti itangdan nyo kada na aniway kan na Florinda. Napakangkon dagiti baboy yaw Kimotaw. Agyamanak, nana aniway. Apay, awan biyahem ita, baraw? Kuding jeep aman manihwag, nana. Kastaya. Maya nga raw tapno makainanaka. Aywan, kayat mo ta ilutwang ka iti kanam? Ha? Ay, kababainan, nana. Ay na, kas kalasab sa bali. Nabayagan at ang tangdanan dak diti balayaw. Mabaing ka pailaang. Di ka madanagan, tadyak agpatangdan. Day tangarod ti pagbainak, nana. Pasaray sa inyo nga awatin ti ited ko atangdan nyo nuwa. Napatag kan iti biyag ko, barok. Taimbilang kan kaspudpudno nga anak ko. Ay na, nakasingsingpit kayo nga rod kanyak, nana aniway. Nanta ilutik tabukot mo, barok. Sigurado ngamin anaurnungang ka iti lamies. Ha? Ala, agpaklab ka dita atidug atugaw. Ta ilutek tabukot mo, Kimotaw. Anay, ililutam matan ni Kimoto aniway. Kung nakasyak ti umay mang masahikan ko ana. Syakon, Florinda, malmalpasain. Ay, ganado akpayan nga umay agilot. Kaing kailutan ni pari Kape, ada di papagda. Wanan anya pa ingay. Ay! Marye kakbud amamasahi, Florenda. Na, di ka na ariwawa. Intun ibagada nga kinkinni kita. Sapay dito ipapagtiayan ta. Ay, kaya't mo ay mapantay di silid ka, Florinda. Tayo di pangilutam kanya. Ay, saan? Dito itan. Basta saan ka na ariwawa. Ay, sige nga raw. Ikarigatak ti saan nga katawa. Ni ko makimoto ti gagarak nga umay masahiyan. Nauna anak mo na dyan nga aniway. Ay na, sakit di ti asikaswam. Tatandanan ka, Florinda. Tatang, agayataksan. Asino ti ayadam? Tatang, amangan no diyo kayat. Asino nga binaya? Ay, tatang, kayat yung nga agbalin amanugang ti bakag? Anya? Bakag? Sino a bakag? Tatang, da aniway. Anya? Ni aniway? Aguray ka man. Apay ada aniway ko na. Ada kadwada? Ada, tatang, duwada ngay ayatag. Anya? Nagloko kan. Apay ngay adwa. May salaang Duwada nga rod mo, tatang. Asino ti may kadwa, malaksid kini aniway? Tatang, ni Nana Florinda. Anya? Jaski ka mait? Nagadunga ayatem dita? Dagitay pa'y matbabaka mait? Isuda nga rod mo ti ay ayatag mo, tatang. Ay sinalbag ka. Anyat kinayat mo kadakwada. Kan apay ngay adwada.
may salaang Agpada da ngamin anasingpit kanyak tatang. Natinagmit tintirik nakadakwada. Anya, maawatan ka no bakit ayatem. May salaang kumaa, no kayat mo. Sagay satan, si kani Aniway, tasak ni Florinda. Ay, manyak tatang. Agapatan no agawam ni Florinda kanyak. Anda! Aniway. Ay, ala, apay ngay abirbir nga sanak mailatan kimutaw. Kuwa ngamin. Sorry. Agayatak ngamin kin ka, Aniway. Ay, kimutaw, pangasay, di nakrabakan iti kastata, nalaka ka mamatpatay. Ay, amangan numamati akang kakat, kawiwitang kan. Ay, sa anak mo't amang rabrabak laeng, Aniway. Mahal na mahal ko si ka. Ay, alamat. Panagrik na ka. Siya konti, kapintasan dito'y lobungan. Kapoy day tangay bagbagam, kimutaw. Talagamit ang napintas ka iti panagkita, Aniway. Ay, alamat. Anya kumamit ti kinayak mo kanyak mo ka, bakit akon? Kasla, nanang nakon. Saan nga iti edad, ti pangibasaran iti panagayat ko. Basta ay ayatin ka, Aniway. Kat ayatin na kumamay. Ay, kwa. Ay, jak pala amuti isungbat ko iti dayta. Narigat mat aklunan ka adagaws. Amangan no ibagam nga. Isitugitak. Florinda, agawid tan maluman. Umuna ka, Naniway, tada ka no pa ibagan ni Kimuto kanyak. Nay, apay, anyat ibagana. Ay, jakam mo Basta da ka no napatag nga ibagana. Ay, amo kaun. Ada siguro i-open na kan ka. I-open nga? I-open na Ada istoryaan na. May papan iti babae nga ay ayaten na. Ti babae nga ararmen na. Siguro, agpatulong kang ka. Tapno ilakad mo iti pagraywan na babae. Adar armanan ni Kimutaw? Adan na! Sino nga'y? Ay, secret, Florinda. Mamam to malaeng. Apay apinao na mapinagawid ni Aniway Kimutaw. Apay apinaudinak. Ada ngamin napatag nga ibagak, Florinda. Nay, apay abirbir nga sa nakmalatan barok. Gaputa agayatak kin kan, Florinda. I love you, Florinda. Anya ka didaytan nga ibagbagam. Agayatak nga rudkin kan, Florinda. Natinagan tiriknakin ka. Ay ayatin ka talaga. Kayat ka makadin na. Aginggat mauday nga angis ko. Mabihit man laang. Adan sa kanupay masabali a kursunadam a babae. Wan. Aklo na, Florinda. Dua kayo nga ay-ayatag. Anya? Diyak kayat nga da mapukaw ko kada kayo adwa. Dua kayo, alinaon to'y puso. No kunam adwa kami. Sino nga'y ti maysa? No aklunan nakitan. Ibagak no asinaw. Ngam no di nakpay aklunan. Diyak pa'y lamabalin nga ibaga. Kwa? Ay, jak pa'y among tisungbat ko iti dayta. No kasta nga raw, Florinda. Diyak pa'y mo't ibaga no asino ti ibagbagak akadwam. Alinaon to'y puso. Anya nga'y
imbaga ni Kimoto ken ka. Ala! Ay na, ala, niway! Ay na! Nanay, ape about-bautin nak ngay. Ay na, makilkiligak nga rod mat. Itimbaga ni Kimoto kanyak mat. Ay na! Ha? Ay, apay, anyat imbaga na aya. Ada ka di, imbaga na maipapan kanyak. Ay, awan? Ngam, ay na! Ay, tsak pulos impagaraw pa. Agayat magayam kanyak ni Kimoto. Anya! He! Agraramang kamay. Di ka mamagarapa, Florinda. Ay na, pudno ti bagbagak. Agayat kanun kanyak. Type na kano. Siyak kano ti may sa alinaon ti puso na. Isu na lang ta. Ay, dua kami kanumat nga ay ayatan na. Siyak amo ano sino di may sa. Ay nako nakno siya lang te. Ay ayatan na ngam duata met gayam. Anyat ipagbaga maniway. Kano siya di may sa pagdatonan na Florinda. Ania? Imposible Sika abakat? Arman ni Kimoto? Na? Kahit apay, anya pagkit kita am dita bagay ubeng, agpadatala bakit, oy! Ay, gaya man niya. Sige, tada papanak! Ay, aniway! Ay, papanamon nga ay! Aniway! Nay, anyway, si Kamat Gayam. Ay, ayan ni Kimoto, kapay. Aday jay banyaw, agdigdigaw. Ay, mabalin ti sumrek. Ay, kadwa na Apay aya, kaslag dardaras ka. Ada ka sa pulam iti anak ka. Huwag nga raw. Importante launay, tama nga numaunandak. Mapanak iti banyaw. Nay, apay yan, anyat mapaspasama kingkan. Ay, Anyat ibagam kinikimuto aya. ay, Kimotaw! Kimotaw! Darasam tagdigos, tagsarita ta! Uraya mon arumwar di tabanyo ti anak ko, aniway. Kimotaw! Oh! Aklunang kan! I love you to, Kimotaw! I love you very much, Ha? Aklonan kamatan, Kimoto. Ay, agyaman na, Florinda. Ay na, pinaragsakdak ni Aniway. Talaga ka di adwa kami nga ay ayatam. Saan ka di mabalin? Amay salati ayatam kada kami kani Aniway. Ay, saan, Florinda? Dua kayo alab ko. Kimoto. Sapay la ko matamaawatan na, Florinda. Awan ti daddadumak kada kayo kani Aniway. Dua kayo dito'y pusaw. Kahit ti kayat kaw, agnaid kayo dito'y balay. Ha? Agkakabalay tayo na talo? Wain, Florinda. Minamaag day tangan aramidam kimutaw. Doa babae ti ikabalay mo. Doa pa'y ngarod ababakay. Dua dangarod mo ngay ayat agtatang. Pagawida mo ti maysa. Maysa lang ti asawaam tapno may kasar mo. Dua dan angay kasar kaw, tatang. Ay, langgaw! Ha? Mabalin ayamot ti kasta. May salaang ti mabalin mo nga ikasar. Agbasbasol ka iti kastangar aramidam. Apay adwa ti asawaam. Dua ayat ti pusaw. Dua ayat ti binlik mo. Tapay adwa nga umok ti isang pad mo. Ay, tatang. Ay, sa anak tong agbasol. Tawan mo't mapaspasamak kada kami. Agkakaida kami lang mo. Oy, Aniway, adamandamagakan ka. Kinuldit na ka din ni Kimoto. Sampay nga road, Florinda. Si Kangay. Saan pa'y mga road? Nabayagan nga agdidin na tayo nga awampay na pasamak itinagbautan may. Agbada ta. Agpatingga mo la iti ararakok. Di na makulitin. Uray siya. Uray agag, di nakpainagkan. Arakop laang at talaga. Apay, di yu ambo aya abakla ti anak ko.
Ha? Ay saus, iso ano sakti da kayaw. Isina yon ti anak ko. Tabading dayday. Kundi asawa la ka na kayaw. Ngembading ka day. Pangkalog na lang iti kinatao na ti panangasawa na ka na kayaw. Anya? Anak ko ni Kimutaw. Iso asak ti makaam mo iti kinatao na. Iso adi yung mauray ako muldit dayday. Tabading. Lalaki ti kayat na ako dito. Anya? Yawanay. Ede, anak sagsagitam Kimutaw. Dinadaal da kadaan niway kan Florinda, tatang. Imbaga yung amin na badingak. Iso asininaan da kaun. Rumbaglaag ti inaramid kaw. Tadyak kayat nga agtultuloy ti panagbasbasol mo. Puray guraan na kaun. Tinapatag, saan ka ngagbasaw? Kabilan na kun basta malabsot ka iti pagbasbasulam. Tatang. Ulitag may salaang ti asawaam. Mangpili kay ti may sakada aniway ken Florinda. Taiso ti kalaysam. Yak kayat nga da masakitan ka nakwada, tatang? Nagkunang amin nga armam idaado Di kakilaglag. Tatang. Baybay amon da aniway ken Florinda. Sumapul ka iti sabali nga asawa. Datay ka ubingan na tapno makaanak pa. Aganak kayo kay da iti adaw. Agpaado kayo anak kaw. Manang Biyana! Pare Antong, agpaskin ka no umot da mariintang akalugaran ta intong bigat. Agpasken kunam. Anyat okasyon paray. Kasangay ni mariintang. Na, imbag pa'y daya bakit? Tuuray bakitang. Agparti-parti pa'y lang paray. Damot kwarta na agastusan na. Ay, sa bagay mo't kiti anyat partin da ngay. Baka ka no, pare Andong. Nana, ay agasam man. Ba't dilaang baka? Ano, kunamutlan agkasarang. Selebraran na ka no, ti panag-senior citizen na. Sige nga raw paray. Taasaag to anay bagtay bunangkaw. Nagsapa kay matngagas asan iti bunang. Parbangon pa'y laang. Way, luta, anak kaw. Tindak agpartay. Baka ti partin ni Marintang itaakasangay na. Ha? Apay, inayabanda kayo aya. Ay, saan? Ala, apay nga rod amapan kayo no dida kayo inayaban. Kit nadamag kumit nga raw. Kababain mo't no jak mapantumulong agpartay. Wen angam dida kay mat nga rod inayaban. Nadamag kumit nga raw, luta. Uray man didak inayaban, ta nadamag kumit. Ay, basta mapanak. Takasi mo't dagitag partay no awan katulungan da. Anya? Mala, mangirwar ka man ki ti Silupin. Taidak kila Silupin ti alam. Apay man ti silupinan tatang. Ay natatang, di kay man mangyawid iti karnen, kababaen. Mangyawid da kaya? Saan may? Ananun yung arod ti silupin nga eh. Wah. Isilupin ko to'y bunangkaw. Ta nadadail tay kaluban na. Anya? Ay, awan ti silupin, naibos. Uray kartunin bawan ti silupin anak ko. Apay man ti karton. Pagika nga ro dito'y bunangkaw. Ta nadadail ti kaluban na. Apay di ka makauawat luta. Ha? Oh, pare Andong, kanyan ko nga dito ni kunti balay da mariintang. Umay kaan tayo tamot mga nern. Lapasin tagi ti daduma. Sige lang paray. Agawid ako. Anya? Apay, di ka pa'y nangan. Ay saus, apay ngay nga agawid kan. Nabsugak. Nabanugak ka nagpartay. Kaya't ko ti maturog paray. Ha? Sige paray. Inakpay. Nay. Anya mo na tayong baklay mo nakakarton pare.
Ay, tayman nagukisan da iti patatas ken karots paray. Nay, an mo mga dayta, pare. Wah. Pagabunok man paray. Nay. Kasla na dagsin mo't dayta binaklay mo akarton, pare. Di mo samot kabailan. No kaya't mo tulungan ka. Ay, saanan paray. Kabailak na itaw. Sige paray, mapanakaon. Nagaduman ng tinsang petyo akar ni tatang. Anya ka di man Ay, di mo man ibagan nga inlibas ko na gitakar na iluta. Tangdan ko, dayta nagpartay. Sigurado kayo, tatang? Ay, nagalas kita ramid mo. Pagduado anak nga amam. Ay, klasim nga anak. Ha? Malaki din. Ikarga mi jay ref na gito'y akarnay. Tinadtad ko na gitaan. Nagadumat dayto atangdan yun? Kat siyempre ay, siyak ti kaunanan na pan nagpartay. Malaki din. I-ref mo na gitaan. Abas to taday ta, iti makaduminggaw. Sige, tagpilisak. Oh, anyat gatangam, Lota. Gumatangak man iti sardinas, Alma. Ni, asino tagsiday ti sardinas? Siyak, Alma. Ne, apay, nauma ka ni ti karne. Ha? Ay, sos, addaman baro at chismis dito'y barangay tayon. Idi kasangay ni Nana Intang, Lota. Ha? Chismis nga? Ni tatang mo talk of the town manan. Nangyawid ka numanan iti karne. Anya? Ay, iyag mong tigat gatang, Alma. Tagawid akon. Ay, sige, mabit lang nga ron. Patpat siya mo na kita tataw. Nagatilat idila na kita. Apay, aday bidensya daya. Ang nagtakawak iti karni. Alamat. Unay matan, tatang. Kadadagpas kan dito'y barangay tayo. Da kayo latan ti tupi ko da. Di kay ka di mabain iti kas nang aramidan nyo. Awagan da kayon iti managsili. Kay, anya ko matidakas iti dayta. Pudnumit ang managsilya ka. Ah? Naisamak ngagsilay. Appetizer ko nga minti silay. Managsilipin ti ibagbaga dagiti tattao. Hawan bibiyang ko iti ibagbaga na kita tataw. Man nakibiyang lang na kita tataw. Mayatay tulang dag nga rapapaw. Pakakitaam nga iti kastoy alang dag. Sa namadlaw nga dadruwer na alang dag. Kasla nagpostol alang dag. Di damaw nga dadruwer na apangikak iti karnay. Ay, apag iso na itaw, inton maminsan abigat. Mausar ko na itaw, tagpakasar ti karo mamay. Mabusatan to na dumduma lang dit ko kahit. Pagkakita amway iti kasoy, langday nga dadruwer na. Ay no, kastoy langan to sarag. Tamno di day baga ang managsilipin Manipon ita. Awadag ti makita da asilopin ngay gamak. Langdig langan. Alma pala sang kaw. Umayak tumulong nga agpartay. Ha? Ay, adamot inaya banda tatang agpartin tataan daw. Ay, sana bali Uray sandak atang danan. Umayak la tumulong. Agkakaroba tayo kagaraw. Ha? Adata. Awit kontoy langdag ken bunang kaw, balasang kaw. Ay, kwa. Sige nga rod Makaamu kayo, tataan daw. Nay, mayat talandat mo parian daw. Nagpuskol mo't deta na landag. Ay, kat uwin pari pilaw. Pasadya na ito, iparay. Nangkatangam nga iti dayta. Ay, inaramid ko Nay, apay ngay nagpuskaw. Dagdag sin dayta, nang aw-awitam. Ay, sana bali na.
Basta makalangdag, paray. Sa bagay matkit di sige man nga ron ta, inak mga iti kutsilyo di tao nagparay Sige, paray. Ay, agawak, jag langdag. Tapno, di may karga dito drawer, ti lang ditaw. Ipasimple, ngay karga na kitaw. Ha, anay, napunon sa matay. Dito yung dakilabol sa ti pantalon ko, ti pangikak iti karnay. 6 packet to'y pantalon ko naman. Sige, sel. Pati to'y dalim makadardara. Ipisok ko na to'y bulsa. Tata Pilo, ape ang mapukpukaw ka no dagitay dalam ti baboy. Ay, jakman amaw, balasang ka. Sapsapulan ngamin ni tatang ko. Awan mat ka nun ti inlasin na adalam. Pangpulutan ko makanaw. Ay, jak amo, balasang ka. Sige man, tadamagag ka nagiti kakadwa ka nagparte. Ay, awan ambok dita, pari Pilo. Kas makita ba? Langdat laang kinbunan to igamgaw. Di nagpapasulang. Saan ka pagpabasulan? Agdamdam magaklaang pare, taon kanumot dagitay dalam. Ay, tsaka mo Basta langdat kinbunan laang matigamgaw. Nusak tinangala, at ako masupot ng igamgaw. Awan mo. Ngalakit no awan. Di kan agunget ata, agdamdam magaklaang mot pare. Ay, madingamin ti kasta. Sakti pagdamagan niyo. Akas laki din sakti pagpabasulin niyo. May sus ay ala, di kan agunget pare. Si kakit di mag... Malaumay ka man tayo taman kit di isyat. Ha? Isyat ko na. Ay, ada-ara kaya paray. Wen, adda. Ala, umay kan. Tamakisala tanto no madamdama. Ay, no. Sige nga ron, paray. Mabit lang. Nagpaila, ipaigay. Ito'y lang ditaw. Ita kakabsat, hindi man kita ikan iti gundaway, dagiti nagparti. Sumala, dagiti nagparti, kan nagloto, apo. Parendong, intan. Wala, paray. Sige, paray, Pilaw. Isalak man ni Esmeralda Asiksi, paray. Apa yan din kaya kasalan na kita babaya ya? Ang pilpili na iti kasalan na. Apa yan kas tayo? Ha? Pilpilin na iti kasalan na. Hindi ka man ibabain dito'y pare. Umay kakit di. May sakamot pare Pilaw. Ay, anay ko na apay ngay ngagtapis ka. Natumba ka matan pare ndong. Sorry Sikan tumot ngamin. Jak mat pinigsaan tinangdanog kan ka. Tatang! Tata Pilo! Ano tinaramid yung ni tatang ko? Sorry, balasang ko. Isumat ngamin tim mo na. Nabartag lang, iso na tumba. Wala! Kadardara ti pantalon ni tatang ko! Pinagsulyo ka din ni tatang ko, Tata Pilo! Saan? Awan amok dita. Dita kayon. Ay! Tulungan, Dag! Ni tatang ko! Addan tayo pangiluganan tayo kun ni tatang mo, Lota. Itaray tayo ni ospital. Agyaman na kalma. Awanan bahid na kita, papay. Agpilpili da, iti kasala da. Sa dinabanda ti sugat ni tatang mo, Doa sa kanansa. Ay, nabuto nga kamangkita. Takaslagkap sutak. Kasla, saan mo ta masaksakitan? Ay, mabit man lang. Laslasat man ti pantalon na. Ay. Ang kulay ka mo na. Makikiyak dita. Di man labusan. Sikak. Makikiyak. Awan mo ti sugat mo dito sa akin, Ni, awan na talaga, Lota. Awan ti Ha? Anya dagito nakabulsa dito pantalon na. Ha? Dalam mo ti baboy dagito, Kan, uri
diti bulsa ti likodan na. Dalam man ti babo yan. Ay! Di yung pakibihangan na kita imbulsa ka. Dagitay samot mapukpukaw a dalam dagitoy luta. Ala, agawid tayon, tatang. Mangibabain kayo. Agawid tayon! Mangibabain kayo. Pinapasol ko man laangan ni tata, pinuan ng bagsol kada kayo. Ay no, makapasurun kayo talaga. Ay, luta, anak kau. Kababain ti kastangar aramidan yo. Ultimo tay inaramid yo alang det yo. Nakita na ti inkargayo a karne iti inaramid yo a drawer na. Anak kau. Ay no, imbagak matasardangan yo ti kastang aramid yo. Ngamdidak matdangdangan. Ala, urnusan yo ti bagiyo. Agdigos kayo, tamapan kayo iti barangay hall. Ha? Barangay hall? Anyat aramidag ijay? Idarumda kayo. Sigurado pagmultaan da kayo. Ay, manyak. Mabaina ka mapan iti barangay hall, anak. Ay, mapan kayo kitde. No di kay mapan, isuda ti umay dito'y balay. Ay, kababain na anak ko. Ano sa niyo ati may babaen? Ah, Takas tamat ngamin ti aramid yo. Pag nakman nyo daytan. Manang Biyana! anyat insabon mo dito kamisitak, miling. Kay powder soap Anya kamitag. Kunakmit ajay bar ti pagsabon mo. Ay na, nalaklak ka pag sabon ti powder. Wan, ngam na bangbang lujay bar asabon. Nariga mga rod nga glabutab. Natangka na talaga ti ulam. Subag ka, bakitan. Awan babain mo. Awan urbanidad mo. Irresponsable ka nga asawa. Sika kumatisilaw ti pagtaangan. Tas sika ti ina. Ngam saan mo? Ha? Email daw. Nagalas matikas na pa nagsasaumaw. Para day talaan awan urbanidad kaun. Masurudak. Nasakit tinakam ko, itinaramid mo. Makapasuro na talaga. Email daw. Apaya na ulimag ka. Kaslada na nagapampanunutam. Adaman damagakin ka, miling. Anya day ta. Apay, itikas to nga edad ta. Di ka pala na umakanyak nga asawam. Anyat kayat mo asawan. Apay, awan plano masumapul mo't iti sabali a lalakay. Wendo asawam. Anya ka din day ta nga ibagbagam. Amom nga main, anya, miling. Tibiyag ti ag asawa, kit mayareg iti taraon day ta. No naumakan iti may sa aputahe, sumapol ka mat iti sabali aputahe. Di ka maawatan. Apay, di ka maumakan niya kaya. Siyaklatan na kanayon ti makitkitam dito'y balay iti inal daw. Apay ko maamaak. Kat asawa ka nga ron. Aguray ka. Apay akas na ti bagbagam. Maumuma ka na ayakanyak nga asawa, mimil daw. Ay, huwag nga ron. Mileng. Ulitag, mileng, Tibiyag ti agasawa. Kat mayareg iti taraon. No iso nga iso ti putahi akan kanang. Mauma ka. May blood ka pa inukwa. May stress ka. Kanda dumapay. Nagado palikaw mo? Di mo pala idiritso ti kayat mo nga ibaga? Naumakan kanyak kasta ka day, Emil daw? Di ka masaksakitan, wag. Pudno. No taraon ka kuma. Kay maumakaw iti kanayon apaksew aputahay. Kaya kukumamot atay adobo. Wino lauya. Anday kumay. Awanan ka itibain? Nagalas ka ti aramid maun? Kas kakatibag bagam kanya kaun sinalbag ka? Basta! Naumakaw iti paksew aputahay. Kaya't kumitay ti adobo. Anya?
baya. Awanan, di na ko nayayatan ni tatang yaw. Makanon kanya. Ala, husto na nang. Maibos ti busis yaw, iti kasasangit yaw. Itay kay pelang agsang sangit. Kasanaw kita damat babae ni tatang yun. Nakita yun, aya. Di pa'y mga napanagnakan nga, da babae ni tata. Uray, Jack, nakita. Gamiso na mismo, tinagibaga. Naumakanon kanya. Ala, takasaritak tuman ni tatang. Pudno aya nga da babae yo, tatang. Wag, Elmo. Apay ngagbababae kayo. Laklakayan kayon. Ang magbabae kay pailaan. Ay na, Elmo. Adaya, mitlin na kayan, iti panagbabay. Adda ni nanang iji balay. Kasta unay ti sangit na. Ay, baybay am nga agsangit. Uray man nagkulaidag iti sangit na. Yak kaya tayo. Naumak nga ruda. Saan man nakasta ti ibagbagayo, tatang? Di kay lamasyan ka ni nanang. Bakitan. Ngem manumit ataway na binukbukutan nak. Jay inam kidiya, ti bagbagam. Ibagam tamaday tagpapaidam. May mayat ti na parabor. Iparabor nak iti sa balay. Tapno adun tupay nga asawa ti dumtengken ko na. Anya? Anyat ko na dyan, ma'am. Pinanawa ko tama nga no makasauak iti sana na saya at nanang. Anyat ko na, anaya. Baribar mo ti panagras-rason na. So pinanawa ko. Binagbagaam ko, maa. Uwid nanang, ngam ipilit na matlat ti kayat na. Elmo. Nin. Elmo! Umayak man! Nasaya ta si Murot kayo dito balay. Umay kayo, tagsarita kayo kaninanang. Ay, saan ati inam ti gagara? Umay ko la ibati na gito'y bado ta inam. Pag naadamog ditaw, wag, tagsina kamay. Ibatik dito yan, nagiti kawas na. Insako kami lang. Sigay, bye! Ay! Imeldo! Mabit lang! Awanan kay tibay na laklakayan! Ay! Una yan ni tatang. Apay, akas di teraramidin na. Apay, nagapa kayo ayan, nanang? Saan mat a big deal? Jay nagapaan may. Basit mat laba nagdayjay. Pinadakkel na lang. Anya? Jay mat lamay papaniti sabon. Tinagapaan may. Pinadakkel na anak ko. Anya? Sino ka? Apay nga da ka dito, oy? Katsi ka, asino kamay? Si kati pagdamdamagak, asino ka kunak? Siyak ni Honoria, asawa ni Imeldo. Anya, awanan kay tibahin, agraraman na bakbakatan! Sinipaw mo ti imak? Nalaingak ngagsipaw kunamsa. Apay, asino ka? Siyak ni Mileng, asawa ni Imeldo. Si Kagayam. Angam, asawa na kaiday. Saan itan? Si Kati kabit ni Imeldo. Ay, Jacqueline Pagaraup. Bakit matgayam tinangisukatan ni Imeldo kanya? Bakit pa'y gayam gamsyak? Ayan ni Imeldo, kasaritak man! No may katap no mangriribawk, nasaysayat lang agawid kan. Sana ka mangriribawk! Adalay bagak ka ni Imeldo, paslakan na! Di ka madanagan. Kasan kun nga ikamat tibagikan ka, Imeldo. Uray man ikamat mau. Di kan pagan ano, Mileng. Wan, amok!
Tasikan na mismo tinangibaga kanyak anaumaan na kaon. Iso sige, itad konti wayawayam. Ngam, iti may sa kondisyon. Ha? Anya day ta kondisyon, Mileng? Bayadan dak. Bayadan ka? Adaya utang ko ka. Awan mo ta? Wan! Awan! Bayadam ti pa nang isukat mo kanyak. Ay, apay... Anyak kayat mau! Ha? Bayadan na kuno agdarumak. Idarum kayaw iti kabit mau. Ha? May balod ka no agdarumak Imelda. Isugag pili ka. Bayadan na kuno agdarumak. Ha? Ala, agpili ka Imelda. Pilay! Nala, bayadamon, Imelda. Anyat pagbayad ko ngay. Kit awan mo't kwarta, unurya. Adamot tayo nawang kwa. Kakaiso na mo't anwang ko dayay. Sige, tamang tudak tao iti pagbayad mo. Inak tumangirwar iti bangkaw, iti kwarta. Ala, ay kababain mo't kin ka unurya. Ay na, pagbainam kuma kat darling nak nga roden. Sana balay, tamasukatan tumanen ti kwartak. Inton agbayad dagiti agab-abang, iti papaabangak abalay. Ay, agyaman nak unurya. Ay na, pasensya ka na. Mairamraman kan nga gas-gastaws. Kapo iti dayjay amileng. Ay na, lab ka. Iso nga awan anyaman na. Imeldo, dungo. Adto'y tikid-kid daw makwarta, mileng. Yawat kun kan ka, mabitlaan tag-picture ta. Imeldo, alaan na kami tiladawan, kabayhatan ti panangiyawat ko iti kwarta ken ni ex-wife mo. Wine, dungaw. Ay, mabitlaan. Apay akasapulan pa'y laday ta picture aya. Wan tapno adda ebidensya binayadak nila kay mo keng ka, ginatang ko. Ngalan, dungo, picturean na kami. Wine, unurya. 1, 2, 3. Smile. Umisam kayo Awan utang min paid na. Nabayada ko ni Imeldo kang kamileng. Wan, nasaya at magtanagtungpal kayo iti kayat ko. Ano saan? Idarom kayaw. Narigrigat ang timabalod. Ang bilagag pay ta ang mga nukurang daytaw. Kumpleto dayta. Mala, bilangam. Pigsaam, tagbilang, mileng. Tilar aramidin nyo, tatang. Maditikas tangar aramidin nyo. Awan ti maday. Ti manugutin ni nanang yaw. Pinalubusan na kaun ang mga asawa iti sa balay. Ay, unay kayo na ya. Saan na nasaya tikas tangar aramidin nyo? Ay da, pakaragsakak da ito nga aramida, kanak ko. Iso abay-bay anak ka day. Ni Unurya, tilab ko itaan. Yak kaya tayo, ninanang mau. Apay, nagsina kayon kini Tata Imeldo, nana? Wan, Imay. Ay, isumo lang nga adan asawa na asabali, Wan, padak mo la, bakit dyan ang isukatan na kanyak? Napimpintasak mo lang kami tiday jaya babae. Ang madlaw maabak ng dayja babae, nana. Wan, tagpapaabang iti balay dya ilay. Talon sa kano abalay ti papaabangan na. Ay, kastagayan. Kan, adan sapay minimart na. Kastamot ti ko na jay ex-husband ko. Akit, papanan nyo manan ngay. Inaldaw sa mga agpaili kayo. Inak man agpakulot.
Nay, kano karibriban nyo lang din namin sa nakalman? Naumakon iti undat. Kulot mat ti kayat ko ita. Sige, mapana kaun tanay. Agpakukuak pa'y. Kan agpa-facial akpay. Sige, babayo. Kita man numaya mo ilatoy po ko anak ka. Di kayo lang makaidit namin. Agpaunat. Intunukuan, agpakulot kayo. Kan kita ang payadag ito'y kukok. Tay nangina cutics day taw'i. Hanggang mauray nangina at agpaot mat. San abasta ma-erase ti cutics na nukwa. Di tati nang igastusan nyo iti siningiryo kada tatang amultana ang nagbabae? Wala, tapno dagunggunan na kundi chicks. No kasta, saanan na nasakit tinakam nyo ko ni tatang? Saanan? Naklun kontigasat kaw. Nagpapinta sa kidi barang adama agaram kanyak. Kapakita akman jamam. Ay. Dahil tati diwar aramitin nanang. Huston ni tatang ang nagbasol. Di kay kumamutin agbasol. Nawayata talagan, Honoria. Wada, di mangriribok ka na ta. Kainted tanti kayat ni Mileng. Wan, email daw. Ang rupat kwarta magayam day jay amileng. Isungarot na sininakaw. Parupat kwarta. Di nakalatultuladan. Sikapay timangtin iti kwartak. Thank you, Wine. Nagasatak na namamu ka, Honoria. Ay, sapay ko mangarod at adi nakto isuksukat. Imeldo. Ay, saan to Apolos, Honoria? Sika, ti maude, ken finale ngayat kaw. Ay. Ne, agda tao. Ay, mabitlang, tayo nakitaan. Anyat masapol mo, Mileng. Apay nga imay ka dito'y balat. Awan kwartak. Kwartam ban. Anya ko ma, no awan kwartam. Adaya impadulin mo a kwarta kanyak. Takunam na sino kasig siguro nga agdawat iti kwarta kanyak. Ikandak iti kwarta, tawan kwartak. Apay, kas kalasig siguro nga agdaw-dawat iti kwarta, Mileng. Adaya impadulin mo kada kamay. Ikandak iti kwarta, wano idarum kayaw. Ha? Agsaw kayaw. Anyat kayat yaw. Ikandak iti kwarta, wano idarum kayaw. Sumbat! Sige. Manuaya, tika sa pulam. 5,000. Na. Honoria, ada ka di kwartam kita. Ay, ada ije bangkaw. Ala, agrobwat ka, Honoria. Kuyogan ka, tamapanta ije bangkaw. Darasem! Agtutulag tayaw. Kan agpipinirma tayaw. Tapno nalinis ti saritaan. Anya manenday ta kondisyon mo ayamit, Mileng. Masapol nga ikandak iti swildok iti binulan. Anya? Apay aswelduan da ka kat saan ka mangagtrabaho kada kamay? Wan! Kaslabayad ti pananglipot yu kanyak ti swildok iti binulan. Anya? Ha? Jak kayat ti basit a sweldaw. Masapol a gismel iti binulan ti itidyo kanyak. Anya? Ay, grabe ka Mileng. Pangalaan mi ko maitikas tagatan ngay. Kanubak nang to'y chicks mau. Agpapaabang iti balay. Ay. Anya, mayat kayo wano saan. Tanodiyo kayat ti kondisyon ko. Idarom kayo. Ay, singalbag kidi ti kastoy. Kukwam laing tasawam, Mileng. Isublik kang kan. Manjakaon. Da kayo katipa kaibusan ti kwarta kaon. Jak matipalubos Mala, imil daw. Isublikan iti asawam. Mabangkrapak mait kada kayaw.
Hello gagayam, naimbag nga oras yung amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay manan ti drama, hello mampay kada Rolly Viernes kan dagiti partidos ni bakit na dita sinait Ilocos Sur, Yabes kan Abela family kan Virginia Lapada dita Japan. Kapadasan ni Kabsat Rafi saan napudno anagan tintay drama kastiti ko nana. Dear manang biyanang, nagtrabaho aki diti construction. Nga may didandaniak na disgrasya, nagnerbyosak, isa nagsardengak pay lang agtrabaho, kat ni bakit kulangan tagtrabaho. Jak kaya tagtrabaho iti nagtibalay mi, jak kaya taglabakan nagdalos, tamangan no kunanda nga under di sayaak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nyamat kastuyan. Awan pa'y may suot abaron. Murang amin nun. Ay na, amomot ajak masangot aglabala kay. Intun day off ko pa'y lati pa naglabak. Kan awan mat aramidam dito'y balay. Di si ka kumanti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae. Paglabaan na kidain. Ibagaran tupay ng under di sayaak. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Unay mat ti kasta sa umon ma. Ito lang mo't nga awan trabaho. Mano atawan na nagtrabaho akiti construction. At dandani pa'y nakadisgrasya ak. Apay, awan kadimot karbengak nga ginana. Uray magmamanula abulan ko mamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo dayta. Ngam napigsa ka pa imat nga trabaho. Uy, napigsaak no, napigsaak. Ngam aginana kang rudmot Apay, hindi ka makawawat. Ay, ingkakit aglaban. Ay, manjak. Ibagaran tupay ng undernak. Kat di aglamang kang aglaba, tap na awan makakita kan ka. Mga alak malay ti baba ununan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldom. Ay, problema ka daytan Anyat nagan mo aday, kan manutawin mo, single ka kadiwan no sa anay. May natinagan ko, sir. 28 taon kon, kan may sa nga single mom. Kahit nakaamuam nga nga kasapulan na kitibaba una naday. Nakitak mat EJFB. Iso nga, binirok ko na ti address yo. Okay nga raw. Mabalin mo ti mangruging agtrabaho. Karnay, jak kaya ti sadot ababa unayin. Jak kaya ti maritais, kan jak kaya ti rawat ababa unayin. Ha? 3 times adilang ti pandangan di daw. Awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, uwan sir. Kasapulak ngamin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kan nga trabaho aday. Ay, paiso aya nga adda ka no babaunan niyo, Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo Ha? Agraraman nga katulong. Kat awan mo't isweldo na. Anya, kahit kasano nga rin day tangay. Makaam mo di manugang nyo Kuna na mo't a problema na kanudaitan. Adan aya trabaho na. Awan tatang. Anya, kahit anya lat kukuha na ijibal na yun ngay. Agtugtugaw kan agid ida Agkuy-kuya ko ijay balay. Isu nga rod nagtrabaho tadimat aggunayon. Manipod dandanin natin nag-itipas apag trabahuan na idi. Di mat simbrakan, nagbutangan. Anyan, kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Jak amukan ko Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan mina? Di nakapagserbyan. Ta saan asyak ti amom? Ha? Ni Rafi lang ti amom dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagserbyan. Kundi nakilablabaan iti badok. Ni, apay ngay manang. Wen, takabailak ti mangilaba iti badok, ading. Nilakay ko na ang ti pagserbyam. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunan na. Ha? Mina, umay ka man pa itatay bagak. Umayan manong Rafi. Apay? Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tangay di na kaya tapag serbyam. Kagudwamot nga rin ti isweldokin ka niya. Ni, apay ngay manong?
tabasit mo ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay. Anya? Ay, iyag mo nga rodan ti swildok, tag-awid akon. Pumanawa ko nito balayo. Nay, apay nga kasta. Makatawan ti tulagan ta apan agpay mo kas babaw nun dito balay. Ngam apay nga kasta. Makabulan mo pa laeng. Kat sinaur nakmat ngamin, sasauran nakmat manong. No kasta nga raw, jak ito dun ati suldom. Tadi ka mo tagtung palit ti tulagan ta. Anya? Kasano langan nga jay diaper kan gatas ta nako. Agpakpakaasi ak manong itad mo ti swildok. Sige, ure ka gudwalangan ano iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplate ang agawid. Ha? O sige, kita no kasano umina. Ay na, nagpintas ka ti asawa ko na ya. Nagmayat nga agkanti pingping mo bakit? Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso analailo ka manan. Ni bag may. Nagsuldukan ba ka? Juan, apay aya. Bumulod ako man iti pasuldo ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldom kan kwa na. Alakanin ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Paggatang iti bagas da ijay, kanda dumapay akasapulan dito eh. Alamot na. Nagpintas ka pa boy. Di nakmaala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldom. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, kasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak, awan maksay kanya. Kay kayat ko ket di pay ah. Awan igatang ko iti diaper kan gatas da anak ko manong. Kanawan pagplite ang awid. Ay, kasano nga ta dito yan, Mina? Naragrag ko magnamin di pitakak adeng. Kasi anak mata. No hanak nga bayadan, agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagbayad ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Langina day di ginatang ka. Swerte ano malakom day jay. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan ngagpailay. Tayo nakilako di washing machine tayo iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rin pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may darom. Kay, agilako ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom day jay. Di ka mo ngamin mangtod iti kwartam. Ay, di mo ilako day jay. Saan atila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin ngagkatulong ket awan met kwartam. Nalastog ka nagsasao. Gaputad da trabahom, tagibas si tanak mo launa ya. Kahit basol ko nga rood na awan trabahom. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasanamatan. Di mo't kayat ni bakit ka ang ilakok di washing machine mayaday. Ala, kasano nga yan? Di, agdarumak nga rodan, idarum kan. Pasensya ka na. Uno, siyak langan tiyawin mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawak paraking ka. Kinapuno na nabayagan na kursonada ka. Inlimad ko lang na ita. Ang agpaisaw. Nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kayat na kuno saan. Ta panawa kong di asawak. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawak? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akan yam. Sapay hangka nga narigat nga ya, tanta adamat ti itsura manong. Eh, patsin lang namin Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso ka daing. Wanya, kayat nak, ta agawin tan iti lugar niyo. Katanyat pagpleti tangay. Agdiskitara ka. Manumad la ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne,
Adamat ka duam. Uwan nanang, iso ni Rafe. Boyfriend ko. Ha? Agmano ak nana. Ada, sumberak kayo. Apay Rafi Barok, kaya't mo ayati anak ko nga uray disgrasya da. Uwan nana. Sana problema na ita. Ayos lang kanyak. Basta dia kay pay laku maag kakaida ah. Tane, diyak kayat ama ulit tidak pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafi. Taam mat a single mom ti anak ko. Uwan ana, no kasta ti kunayaw. Ngamne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapul nga ag kayo iti pagsungrod. Tak kayo ti paglot-loto mi ditoy. Sana problema na ita nana. Sige nga rod. Diyak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pel ag kakaida kini mina ah. Ag kaida kayon to no ikasar mo ti anak ko. Nagkasatak na kinayat na kamera. Uwan angam ada matanan asawam. Nagpada talang. Tadamot na anak mo. Ay, Kung saan natamot na pagkaida ni nanang mo. kat aganos ta ah? Agam, ilibas tanto ti agkasilid. Nagridam tumat ni nanang mo. Kunak nga umakarakitidak no kas dyan nakaturong nga marik nanamay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafe. Kan di ka madanagan, ta sinaa kong di asawak. Inak to alahanin na iti kauskaw, ta dituyin ti pagyanak. Agbayso! Way, no kayat mo, kuyugan na, ta duwata amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat ah. Baka anya pa itaramidan di asawam. Kahit andan jay asawa, manakaw. Awan pa'y nga rod tatang. Madanagan akong. I-post mo lang nga iti social media. Ipanawagam, amapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay matakas ti purpose mo? Apay missing nga kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Ikating din pus mo. Ayan mo kunak. Kan kaano ka nga agawid. Intong bigat. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi, mabitlaang. Hello? Hello? Kasangsangpot mo pa'y lang. Apay ngay nga agim impake ka. Papanam. Aga brudak. Anya? Ijay. Kat iji abroad ah. Inak manggod, tapnawan may bagbagam. Tapno di may bagbaga sa dutak. Imbagak ay asadot ka. Saan mo? Mabasak ta panunot mo, Emma. Iso nga aga brudak. Ngamnay, di mo naman ti sweldo, ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sa akto makapaway. Kasano day ta? Adan ay passport mo. Andan, inlakad ko iti limod. Anya? Nagbiitan ngay. Na moderno itan. Automatic kami nun. Biglaan mo day ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamat ang imbaga. Talaga, Jack, imbagbaga, tap na maklahat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga rod. Sana yun. Kabalak ti agbiyahe asisya. Dagat kastan. Di pala nag-apply, agabroad ada agusan. Ano pa'y mati proseso na ita? Kasdamat nga rod ti kunak tatang. Iso alinapdak ngam umapamat. Ngam kunanamat nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo kuma Imposible mo't daitan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Agabroad na agusan. Bulilikaw. Nen, dumundin ka, Rafe. Ha? Ni, apa na nang? Di nakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundin ka. Taagiddaak dito'y abay mo. Tapno mabuhantayan ka. Anya? Nariaknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka napan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw day jay. Napigsa ti radar ti lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta maturog. Tawan madi aka ipapananday toy. Kaya't kala ang abantayan, Rafe.
Oh, hindi ko mga rumina ti abayan nyo sana siyak nana. Siya ka nga, Rod. Apay, di ka makaawat. Agyaman ak unay itindanon mo kanya insan lando. Diyak lang pagarup maaramid ti asawak ti kasdi kanya. Pero orisyak, kasla jakpat yun kinakita ng naglawag. Naka-holding hands da. Very sweet da nga kuy-kuyo. Sandak anak kita insan. So nalang tada kadwa da bakit. Nanang siguro di babae di jay. Insan. O sige, mapanakon. Oray taintad kong kadris da. Makamukan na niya teramida minsan. Masyanak lakin ka so may bagak kinakita. Wan, nagyaman ak manan insan lando. Halo Emma, apa yung mawag ka? Awanam kayo ni Bael. Apay nga italasong batang tawag ko. Ha? Apa ya? Pariga nga rin signal dito abroad. Abroad tarupam, manangal lilang. Ha? Di ko lang jak ang mo tararamidam, Rafi. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro at pinagdawid mo dito balay. Kampay di, katulong mo. Ang babaeng maggayam. Awan babayin mo. Alala, sana pudno reta. Pudno mo ita babaw ng lagi de. Nabiglaan at daan kami ti relasyon. Wal, amina kay ma. Ada nagginawatan may. Ang naramid ko ti kasjay, kapoy ti utang ko kinkuana. Kan awan na pasama kiti nagbatan may, ta stricta ti inana. Sige, bye. Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito'y likudam. Nangagkuti saritaan nyo iti asawam. Adamat gayam asawam. Ay, kuha na. Sinaakon ni Emma. Este, sininaakon ko na kuma. Pumanaw kan. Agi babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam ti inaramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may sa asilid. E di dya mo pailaan nakita ka sa balyan tinariak na. Kasla saan ka mapagtalkan na tao. Ay, kuha. Sininaakon dyan sa awak nana. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka paila pumanaw. Idaraw ka. Pag-arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Padakon. Sorry Pakawanan na ko ma. Magsubli akon kin ka. Ala, sobrag ka. Tani, adar aramida. Ha? Anyat ko ko Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Taijayan ti pagtrabaho. Ha? Hindi nakpanawan adar lang. Promise. Agtrabaho akaw. Kanagsingsing puwit akaw. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Tawanan bibiyang mo kanya. Agsinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di, Emma. Sorry ka din, Pakawanan na ko, ma. Puno, anagyan kiti balay damina. Awan na pasama kiti nagbaadan may. Restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Insang sangit ko iti kastalang unay, ti panagpakpakaasik kini bakit ko ngampi manaw lata, kat napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Nagsansano ngak iti manuabulan, ngam sana ka na uma na ngay ayaw kan kwa na, kat impakitak ti panagbalbaliw ko, babaan ti panagsingsingpat ko. Iso na siyan matlaan kanya, kat pinakawanak, kat naornos manan ti amin iti nagbaetan mi. Alakastan, tigayim mo, Rafi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.